Tiga mina ni Paulo do kyo kay do loma. Rakwa watwata kami apat ni karwa. Umal mapasunu na jamata do tuatawam. Makapia kamu jaso nakeman. Tanama citarku arapan na siyam dinyariakan. Umak deng sunu na jamata do tuatawam. Abu jidangangana. Amu mal mapasunu na datawam. Uvu yakanda. Umakakakanatawam di nariyakan siraw di makakakanataw. Uvuvuung suyakanam di na namuwada siraw makakakanataw. Tamiyang isira akmaniyanak niya mataduto. Sino kaya mariyak no lamlam sino karwanu tao. Manwa di nariyakan no katen nga na tao karatan no lamlam sino. No si Yesu panyirsingan na kasidong na siyam jabu karaut na. Amian sutawa mancinukati makdeng no kasarua raralain niya matadutua kanutud na kararu. Amian sutawa mancinu katunami yang ngayon nuararu. Niyapyanam jimi kawad sunakunakum. Utawuran na tungdeng do kasarua raralain dan niya matadutuam. Isari daw kapakanakum da siya matadutu. Akman sangu makakakanataw. Tay sari na diya matadutu kanu-kanun na. Uji makakakanatawam akman sang. Tay sari na diya matadutu. Uji na tarak tataw do karawana. Yam rarali ni Yeswam. Bekenakakakreb taso. Kapi papianu kataw-taw. Tasi Yeswa panyirsingan tam yapuan no inawanta. Hamuriw ikasi Yesuna no pasarayinta. Tanadu ika mavita pa, tanadu ika wakwak tanam, jita mangiwu kasi Yesu no tumalamurung nyatin. Tasi Yes Kristo ranam ni mawakwaka kapirwana namavi. Uikak mana sangam pi panyirsingan danu maviyatawa kanu ni mawakwakataw. Amsinu kaparwayam ragsu akmamuikak tuducinay. Iki kung kaya dyan ninyigno akmamuikak tuducinay. Tayatiranam mamiminta tumanakdo tangayinan niya mataduto. No pachicinayatin. Tamanying lusuisyo at siring na niya mataduto. Ukupa siring jinyuam kumano yung amabiya tao duto. Amuriwi ka mimindanu tawa mililito duta ngayon kwa rumwarwi jakena tao duto da. Nusiyak man sangam mamimintamwa mangiduta ngayon na pachicinan niya mataduto numakwa. Amuriwi tamacitam tamuwa dyan. Tanak-nak munta kaji tamapivarayan so pacikranda meiraraten no akmatikak tuducinay. Macikawab kuna di Yeswa panyirsingan tam katungan kuna ukabuno makanyuwa kanu-kanun. Numyan sutawa mancinya makanyuwam manuyung kakanyunado taununang. Nusikanan mo wika ragat no nakenakam no akma mo ikak tuducinayam mano yung kabuatan no pangangarilawan mo. Tati maragat ko man suy karagat danununod no ni kawakwak na ni Yesus Kristo atawu. Tana apya di mo naknak mun mo varay mo di mo pi varayaw raten danu taway tamuad daji mo. Tauni makdeng na duy talamurung niya mataduto atawam pagkanamungan ido kanina kanuyopon. Tamungan ido apya varia kanu kapya-pyano unu-unu da kanu sara-saraya ituro na jaten no sere. Uriyan wa pantasuvari taji Kristuan. Tawuri sarayan na nyaten niya mataduto kanu isyata tauta.
Hamuri ika sangib ta mapivarisu. Ika pianu tawa varia kanu ipi pakdeng nu tau su na kenakem jamata du tua vari. Dinyupi paru tanu isuvunyo akanen vari nanya mata dutu. Do unu-unid nu akman yu ikakte du cinayi. Taabu kararatan nu kanen. Ham nu si kanen nyo ikarat danu akman yu ikakte du cinayam raratan nyo ranawuri. Apia-pia pa ukadyangan ng sovinyi. Jingyup susaki. Hajimapi varisu makakadia varia. Pacikranda may raratan nu akmati kakte du cinayi. Taipigan gan mu vari mudutangay nanya mata dutua abusu karatan. Sujimu may kawaji sunak-nakum. Tauk manana sanga tawam ti masari. Hamjimu mancan do tahu. Tasya mata dutu makatenungja. Amnu siyam yan sujimu ad keciakan na kakan musyam raratan muri. Tajimu panadna daw na kenakemusya mata dutu. Numivari akaji mapanadna dan siya mata dutu mamiminu wakman sangararatan.